prešla je liniju. Sve se lepo vidi na ovom usmerenom snimku. Usmorenom spinku. Da vidimo. Pa pipnuo si, majstore, nemoj da se foliraš, nisam, majke mi. Pipnuo si, Fazile. Vidjeli smo svi, Fazile. Nemoj takav nepošten stav prema sportu da imaš, Fazile. Tanava Tačumšena, poznati ko Bifriz Ulufi. 68 km na H, brzina lijeta loptice kroz vazdušni prostor. Da, Fazile, aj ti lepo napolje da vratimo mi Nurazmana, tebi nešto nije u redu, Fazile. Ne može ovaj pritisak Fazil Muhameda